Ensoko TV, uboroso bw'umugusi. Geria Ensoko TV chinsa ni ensa neyemo ya bono botuko ase obotuko boiga obotanganike gemasomo tienyoga gatano gatatu mwaka bwechiri bubere 25 ne monche nkuru kwa Clinton ndigi karibu sana tosanga senchira yobo ikeranu mesema yakurwa Ensoko ensa eya masiri tukerigadia sabato achakira bona. Karibu sana mwancho murigeria bona senchira ya bena tuko chaka na robot roko bwatia haborokigwa beskuru ya Mary Show egotoka ime county ya Kajiado niko bono bae niwa osenigo bage niwa ase egeti gechi ndege haiga ase omucho Nairobi ya Jomo Kenyatta International Airport mega yoko bwa ebiegwa South Korea abaibori haborokia niko bono banyara koba bagwikira nawo na korokia omogokobo na koria eira yogo chako gendera kobasira haborokiwa bwase emirimo yabo yekisem lesureyo niko bono yeire koba gekonyora aborokiwa baye kirage ase chigosori cha masomo amatuko abwango igamuri kito Daniel Omwaga na mange insa isano na isato chamoga so nochita ekaimironge tato igoro kuregeti gechi ndege gya Jomo Kenyatta International Airport. Abarokibwa besukuru ya Mary Show imeye county ya Kajiado niko batonya nse kurwa sense ya South Korea mega yogo kora chigosori chama mirani ya masomo. Ukwana ekerekio eyemasa yemone getaseni Ensoko TV umwarimu w'eskuru eyo nigago kera omukia barokia baye babegete nakobwa ebiegwa ao emergency ya South Korea. Good, my name is Mr. Pili. I'm glad to be here. We are at JKA. We have just received a team of our boys from Mary Show School who are participating in World Scholars Cup. They are global round in Seoul, South Korea, 34 of them, and we are glad that out of the 34 we have at least 28 who have qualified to go for the Tournament of Champion at Yale University, Connecticut in New York. Omwarimu opiri nigo nonyenigo abakera abayiboli mbuya mono asokwira kubasomya abana babo asebono aboliri abayiboli bali batagete abana babo konyora amagiro aigoro mono korenta abana babo ase school eyo. Thank our parents, and we are also asking out there if there is any parent who wants to their son to join Mary Show School to become a global leader, as that's what we are doing right now. They are welcome. We are having the holiday running. You are free to visit Mary Show School. You will get some of us and we will take you around first on a school tour. We will answer to nitty-gritty questions and we will make sure that we convert you to be part and parcel of the fraternity of the Mary Show School. In Mary Show School, every child that joins us lives as a man and not like a boy who joined us in the beginning. Yagati ya baibuli korwe skuru eyo asa Marieta James Mumanyi niko teneni agokera akomeso kuya kwa barokibwa bwe ase amamerani ayo. We are very happy for the Mary Show team. They did very well in Korea for this World Championship of Scholars, and many of them have qualified to proceed to the TOC in the US, and it's a great pleasure of what they have done for us. We'll encourage, if you are in a position to bring your kids to Mary Show. It's a school where kids are being taught very well, and they are given opportunities which are very global.
and they can compete globally and achieve a lot. Omwaro kibwa oyomo oyobwete na kwimukia egunia yebyegwa nigobono abaganiri aboro kibwa bande kobeko mukimo bwe kanonere. Hello, my name is Donald Mutuku. I'm coming from the World Scholars Cup Global Rank in South Korea. I managed to win 16 medals and 3 individual trophies. I study at Merisho School and I'd like to thank them for the opportunity. Advice to other scholars or other students is to come and to challenge my record. I believe that anyone with enough determination can get to where I am right now and even further. Abaibuli ba Mutuku nonyenigo igo bakisinyu ko bisomo gokobo. My name is Stephen Mutuku and the father to Donald Mutuku, the champion. And I'm very proud of my son and for putting Merisho School and even Kenya in the global map. And we are proud to lift the Merisho and the Kenyan flag high. My name is Miriam Mutuku, mother to Donald Mutuku, and we are celebrating this win because it's been many hours of work and preparation for Donald, and I'm grateful that he has been able to exceed the expectations he had, not just for himself but for his school and the country. Maega ya borokibwa besukuru ya Merisho egotoka ime county ya Kajiado gokora buya asama lemenani ya korekana ime ya Sori nse ya South Korea bono amaisa bonsi ni galigereti ime ya New York nse United States of America ase barache kwaligania asama liganiobo asawa iwori abarimu amana borokibwa borokiri buya nende babekiranga yabo chigokora buya asama mire yayo. Nkaripotereke Senigian Soko TV korogaiga asegeti gechinlege gya Jomo Kenyatta International Airport muchio Nairobi iretariana igankoro kwa Daniel Omwaga Bebono murikito Daniel Omwaga na roboti rwa senchira yubo ikara ntogosika bosyo mwanchumo rigereria matukabwango iga nigo erombe ya Linda Mwananchi ya rokandre gutwara chinguru na kungusa umugando monene bwa bantu asegento keirere bona barai awesokya na kuraria hase batene inige siasa hane mono kurwa sorogongo rwagusi egati yekyama ya Jubilee nerombe eyo nigo bono yokoria ekerugo kyobo jumbe hasense moye bunge nyaribari chache Dr. Joseph Birundu asokire na batebuna orogongo rwagusi nigo rore maga ya Dr. Fred Matiangi wetera sekyama ya Jubilee na kuboria bagusi komo bwata sia asegangeyo yae nokonya kurigelinga which way after Linda Mwananchi ero na Jubilee ero nga baraya bande nga imogo chikotenena because some of us we were seen in sikambie chichonsibere entonda batebi esabane moto torochi na andikiro monto tebire mwaka ogocho 2027 one term. Yes. Kero watebire one term esabali onye Linda Mwananchi gegoteba one term na hinduga iga se Jubilee one term tole bono igese direction ya motorochi lakini asomugusi yabeta intunto bwati amangana ekeombe to manyete na ekemo Jubilee nande erida yekeombe kinamanyire nande nerekero montakire keranya nero sabanere itubwate so in regard to balibande na baromba chagete kurigeli before totara ke wiki the last one week na gento and Linda Mwananchi nje alenge party Linda Mwananchi nje abwate presidential candidate we were all one facing one direction. I think even our leaders ya wande vale Linda Mwananchi they are also trying to see how best will they serve interest yomogusi under Fred Okengo Matiang'i na andenga kiba kwenda kwa advance their disputes jire ODM wase vale vuguvugu ekoro Linda Mwananchi so in confusion teyo you saw Linda Mwananchi was with our presidential candidate and at the same time Mbata alirete Kalonzo at the same time I think I'm told they are going to Wamunyoro so we are one people we are facing one direction the only difference is that Igagusi Linda Mwananchi trigoja go field kanta no NDCP no Kalonzo engaki etobwate ya 2027 onde bwensi pino no winete ko wiper no MC onega iga omojumbe obiri na abande 2027 it's either you are in Jubilee or so tokanye 2032 for a candidate to go support candidate to go support chikura jiomo gusi 2027 je libande bonsi bibakoligie birogo ebikali echikale ko chaka March to April na litogo chikokole ende ko nominations jikura ja nomination jikwera onde mwensi pitogo chigwetia
And we are asking our leaders, and because these are meetings we are trying to put together, even IBC cheto college nomination cheto. And that is, I think, one of the things that has been already agreed upon. Ibintu biri bya bete twabete tokurwani wali muchito kyombu lakini ngwira ninganya sawa itongambia na ndembia mono ombwerere na bere ginko bwena ngwira ni abantu baitu ba kyombu twensi pito twebekamo ekere toko chikwenda so bochori bobule 2027 na ndento chikorora ibintu buna biri bya korekane to muchito kyombu na abantu baitu bakoenda muchu Nairobi tokubasabekere mwikiro muchito kyombu tenena boni gabintu kende byonsi mbiyo mwaro mwana minto ulitoko support kurwe gusiye serira balito lya gusiyo mwana minto Fred Matiang'i akubwatira no mwana minto osomo chito nyali bali chacho mwana minto Birundu Dr. Birundu minto muya tokubasabera abanyali bali ba minto tochamo na ndaba bantu ba minto twensi Tukusikambasyo mancho murigeria Soroboti Ronde huyo hokabeire omu MCA we wadi abo Kimonge gotoka sebunge abo Machoge borabwe county ya Kisii George Bibao niko bona banekeria bananchi buna higatia baraikurwa sorongorwa gusi abo bagosegeta Dr. Fred Matiang'i asegangayo kurigekero Raibuense ando boigo bara sense media ya linda mwananchi tari abare abasaliti korende niko bako bwatira na kone kiabuna ense media yo kwameria serikali ne bwata chinguru chinga kecho boigo niko mokonye bumugambi bwe sub location ya Kirongorori igotoka sense meyo nera ruro kopole go cha saba ibori amona aborkia ko bwatira na bagambi aso kone kia abana nkogenda bare chiskuru na gosoma Biyama bila harakane linda mwananchi na linda ground omo seneta mbaro bale linda mwananchi agatebanga ngo support yale oyo koroku sifuna abantu baito balitorese Matiang'i to baza kuomana lakini rende inda temba nekelinga onyonka no moto ngai ekiara oyo no nyonka oyo nanto nkibagendi oyo nengoko no moishino barongo ebale insurance ya Matiang'i eseiri na ground igo bo baza kuoga abantu nabairo baramu Matiang'i tupiri lero koba president ya Kenya ekiara abadikoyo balchire ese county government yako kora mangana maya tuameketi desande ya chine bobeka tuake teri ule barekati bona kina yego sala bantu baminto imaete umushimi wa mosibuna joretwe ogende gokora na ibura bantu baito batende buya nga ebirasi yaga Kirongorori bino byaga Tono. That is very good. Nade utula wapongeza. Na hali ya sambakara isana une chino ya Kenya kirantenjera tuwa tuchumikire na haro mugase. Ngota kitugwa tirane bantu balimura asimoko genda tugwa tirane ga sigane se asali. Dera mura banyu na ne so o balimara alimu gena mbiyamore muri biya. Uja banya gwasonga libuno nyumba utaka mai korai. Moro yura school jigoza na wana biru wangsa. Na wana biru wangsa. Tokwa na abana baito biyamo romana ko nanga to uraya na bana abari mu school najira unane ko sabanga ki tunabona bari baito na oganteri abana ba gore school taliwa de nono wanginga ki bana bara abatengo de school atingi je sababu de karo ngabia na ngeno no ngui amuguri tutali wakana chile ya ko ka abana ba gora tunabona ko ko ji abana ba ko kala matempo fo Pada yo school ko yara ban on 2015 by school. Ko ine ba yu mwalimu wa so ni ya bada bale. Na ba yu mura aja ko ba yu ti asike to ko mwalimu school nju mwalimu ko mwanu. Ngo ga du ba tera ne singe ja mangana ayi ko ko nya bana bi tuma. Ada singe du ko ba tera na za kiyama bi to bwa. Mancho murigari atogoska hosia Soroboti Ronde homa bisomane ase kyombe Independent Kenya Women Award ikoa Bernard Simanto Tukoria rero hachakia umuroberio bwoko gendia enyange kurase county ya Nairobi wikase county ya Nakuru esabarie ya muira chinsa gwetani sana na isato aseganga yogo sangire bitamba byo bochenu ero birache ko bakonya abana abanyaruka kurase county ya Turkana korengana na Bernard hamo nabasubati kurase chinsemo au abona bamenyete na makongu niko bona baenekire ne chingaki useni go baenekire ngane chingaki chiroro choko ne abana baruka naboiga basubati abamenyeta sinchi taringi kurase county ya Turkana konyora bare obokonyi na wikwange muri kito Daniel Omwaga no arenga somo igoyo Robert Roya senchera yubekira etarikia yemo yo mutienyo gatano gatatu mbarambare na magachama na KICC chinsa 12 cha mambia. My God
Omosiyo bwekembekeria kya ikwa Bernard Simanto oyu naenda manyekene mo nomuna Babu Mutekova nigacha kabene sabali yaje gochange nyange kuri mu Nairobi go ikaw mu Nakuru unenchera yemo oyogo changia chitauro chobo chenu eriyo asekeringa omwana omunyaruka obere ko bakagotuwa magaga naende nigamanye toso gimobo kongu pira gotumeka chitauro chobo chenu kokwana yema sayemo nigetaseni gen Soko TV Simanto nigene kyogo chana kwaye asekeria omwana omusubati agotigwa asara kongu kirabotambe asiri tukulia rero namwe okore challenge ya go cycle kuru Nairobi mpaka Nakuru County 167 km. The main purpose of go cycle no go fundraiser just sanitary pads chocho kokonya abaiseke abaiskaba ke nabangina ase county ya Turkana. Mostly bagwetera challenges tinyinge abande bamba kwende skuru gwetero okoba ambali konyono ne sanitary chiri. Most of the time onyoranga mbali konyono ne access yoko binyora na kitwa mweranga okoba to request ya sama tukamange tigatokale kitwende gwetera Equal Women to Connect mashinani twende koba konya aliyo somo chyo oturukana. Dr. Abeni Ngigi oyiro nyanigo okodigie kirugo kyobagabana imeye county ya Nairobi nere nigekana asense meyo asekelenga nogo siro muroberio yo nanigo aene kyobu yabo mono musubati go sirwa kerachingaki. Good morning Nairobi and Kenya in general. My name is Dr. Ben Gigi, the incoming governor Nairobi County. We are here to support the 157 kilometer initiative by Babu Mutekova, the incoming MCA of Nairobi South. And this is a great initiative to our young girls, especially those who are vulnerable and they cannot afford sanitary towels. So we are here to stand with our girls. We are saying that even as we take the leadership of the county of Nairobi, we are going to initiate these programs so that those who are suffering, those who are unable to have the correct hygiene situations, the correct environment for study, they can be supported. Jacinta Njoki oyoera mogendie giata byechinyange nsengima oyinerekana kumosira Simanto nigaene kyobu yabwa yenga iganga yenene enokaro mwana omunyaruka kamanye tobugima bwomogoko. My name is Jacinta Njoki. I work in Eagle Crown Coffee as a sales manager. Nimekuja kuparticipate in a solo challenge whereby I'll be participating to cycle all the way from Nairobi to Nakuru. And for me to participate in this challenge, since I'm a professional cyclist, it's also to empower a girl child asikose kuenda shule and also to make sure I see a smile on the girl child. Umurali giata bwigeteseni igien Soko TV Diana Ndemo oyonero ikirana ase ogosiro muroberio yo nigahoro kyogo ichana kwaye asekeringa abanyaroka bange tibari konyora bakonyi wechitauro cyobo chenu. Abesikina banga simnyurbeto konyoranga tibabwati bokonyi na bakonyoranga muiboli tari kwenyara bagora bakonyoranga muiboli nonyega kwenyara kugore bitamba byo bochenu tama itibuna bigo tumika higon tubuna Independent Kenya Women Awards nigo togo chanande twara konya asoko babwatu kire bitamba nande twabakonya asoko basemya nakobobo ngaindo nabakonyara bakobutumya nesabari yeji kilomita hemya yemo 55 na ibere eyo era mwire Babu Mutekova gosebana Simanto egeka kyogwetani ichinsa 53 ochangenyange korugaiga imemu chyo Nairobi eyemo aseyemo goikasomo chyo monene onakuru buna enchire yemo oyokonyolia chitauro chobo chenu chokomusira omwana musubati asomo yegaho monene orakorekane asensemo yaturukana chitariki 15 chomutinye yoiga bono iganga yayenene nokoranga na kwenekia omwana musubati namanyete asogima bobwatobo chini boigoro nabayigo boterwa bonene anene keraho ikirania masomaye inkorepoteri geteseni igien Soko TV korwagaiga ambarambare na magachamane ake ICC obwatagati mu Chyo Nairobi iretariane Daniel Omwaga Memano marikito Daniel Omwaga na roboti rwa senchera yobo ikero ntogoska bosi mwancho murigeri aso roboti ronde gatia barai
abako kuboke serikali ya Kenya Kwanza nigo baina kia hetaro yabo hase county ya Mandera sibagendere kwegerera mirobero ya serikali nabo kwegendera kwegerera serikali ya Kenya Kwanza ensio baraiwayo muraiwensi William Ruto sibagendere kubolia bananchi gwesokya kumusira nabo kwenekya nkomwabariri bagase ntunde ya kabere anyare ko bakagwikia omwerio igatie chira na magendera ya nyarte ko bakakobarira bananchi ajisomo vipi fresh time si ndio? Sasa nasikia mwingine anasema watu wa mlima, ile si mlima. Hiyo si mlima iko hapo. Na wale watu wa mlima mumesikia dadangu Jane amesema wako na maji, wako na stima, wako na barabara, wao hawataki. Ile shida iko Kisii, kama hatuna barabara, maji na vitu vingine, ndio tukiungana na president watu wa Mandera West watapata maji. Watu wa Mandera West wa mama mtaoga, mnaamuka asubuhi, mnapata maji kwa tap, mnaoga mnakuwa mnanukia mzuri. Watu wa Mandera usiku mnawakisha stima, mnaonana moja kwa moja ama namna gani? Wale watu wengine hawataki stima kwa sababu wako na stima. Mimi Donya kutoka Kisii nimesikia hapa mko na asali. Wale watu wa Central asali wanaoga nayo kwa sababu ni watu walipata maendeleo kitambo sana. Mimi nawasihi kwa umoja na kwa nguvu na kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu tushirikiane na William Samoei Ruto ndio tupate maendeleo ama namna gani? Mimi nilipatiwa nomination na William Ruto 2013 mpaka 2017. 2017 mpaka 2022 nimechaguliwa na watu wa Isiolo kama senator, mama ya kwanza, mama Muislamu, mama pastoralist. Makofi kwangu sio? Na watu wa Isiolo na William Ruto sio? 2022 mpaka leo nimechaguliwa tena senator wa Isiolo. Hii ni serikali ya wakina mama ama si ya serikali ya wakina mama? Kina mama mtakubali, tumekataa ukabila. Nionyesheni kwa mkono. Na sasa ule anatushikilia huruma, ametushikilia, anasema tushikane, tupendane, tusaidie kina mama. Anaitwa nani? Rais nani? Mutamuongezea tamu ingine. William Ruto hapendi ukabila, ni kweli ama si kweli? Anapenda watu ya hapa, maana anatutuma tuje tusimame na nyinyi tujifunze tabia kwa Kenya. Mimi nataka kusema msaliti mkabila yule akiamuka anasema jamii fulani ni wachache. Mimi nakwambia hapa Mandera hauna nafasi. Hapa Mandera watu wanasema ni 2 term. Ni kweli ama si kweli? Mancho murigeria noto iko mweria sense mega intangani yamesema yakuru soko ensa motoskare kurenanda se kagitari gitamba sense moya kabere togendrego sangama. Eye Nensoko TV Uboroso bw'umugusi magega ya television ya Nsoko gwikasero yawo kwanyoriribaga ligi yaliyokuraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuraria bukwenyoria ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyo bagari yabere liyokuraria asegete senieke asoriguri liyakibusani turikere gose twakere simigwetire namba yaito yobonchuria 0788 666662. Chuo Kikuu cha Tangaza tumebobea katika kozi zifuatazo: PhD in Education, Masters in Theology, Bachelors of Arts and Communication, Diploma in Law, Certificate in Counseling Psychology. Tunafundisha TVET courses kama vile ICT, Diploma in Teacher Education. Tunafundisha lugha ya Kifaransa na Kijerumani. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi katika anwani inquiries@tangaza.ac.ke.
au tupige simu kwa nambari 0722204724 au 0711713910. Unaweza kututembelea katika chuo chetu mji wa Karen, jiji kuu la Nairobi, Lang'ata Road. Tangaza University, kuelimisha akili, kugeuza mioyo na kubadili maisha. Omukubyo neritwo abagenwa abange kurwa chikansa ao bakumirana na komotogia omonene wetira amatera amansu ibibungo na boigo amarandia. Imega taseni Gen Soko TV tuchikumirana keraritwo ria Jumapili jakira chinsa 12 cha mambia weka chinsa inye zinyare komotogia munguru na boigo komoterera nanche Diana Ndemo, imega taseni Gen Soko TV. Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, sio mimi. Ni Mungu ametenda, ni Mungu ametenda, sio mimi. Ni Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, hivi nilivyo mimi. Ni Mungu amefanya, sio mimi. Eye Nensoko TV, uboroso bw'umugusi. Karibu sana mwanchu murigeria sensemega ya kabere mbiyamana soko gandra gusangana intu na roboti rukubwatia hegati ya barai ababwatani be kyamagia Jubilee korwase county ya Samburu nigoritkoria rero banganya senchira ya bene na gosora se kyama kya siasa kya UDA kigekora ya serikali nigo bariga nigwa senchira ya bene no mokonyi bumurai bwensi ya Kenya Professor Kithure Kindiki hoyo saboko bwatira negati ya barai yabo na bananchi korwase county ya Samburu gokonyo murai bwense wikira nemero birio ya magendra se chinsemo ao mazuri ambayo serikali imefanya. Hatukuwa na barabara, hatukuwa na maji, hatukuwa na hiyo affordable housing, hakuna hospitali, hata security ilikuwa imezidi kuwa mbaya. Kwa hivyo hii tunaona hii serikali inaangalia Wakenya wote. Ama namna gani? Na ile imefanya sisi tuondoke katika Jubilee, tuingie kwa serikali. Ni zile kazi President Ruto ametufanyia. Ametufanyia kazi muhimu sana katika Samburu. Mengi tumeona. Aswa, tuna watu wetu 11 wacha tuandikia makasi kubwa kubwa. Hiyo tunamshukuru kwa hiyo kabisa. Ya pili, ametuonesha mengi. Kuna hizi manyumba sinajengwa Kenya mzima. Na sisi wa Samburu pia tumeona hizo gorofa sikipanda. Wakati tunagawa maendeleo, Rais Ruto amekataa kubagua. Hapa Samburu, hapo awali, watu walikuwa wanaleta kejeli na madharau kwa jamii kama jamii ya hapa Samburu, jamii ya kutoka kaskazini mwa Kenya, jamii ambazo zimetengwa kimaendeleo kwa siku mingi. Lakini Rais William Ruto amesema ya kwamba ili nchi yetu iwe na umoja, tutatengeneza umoja kwa kuleta maendeleo kila sehemu. Barabara zikijengwa za lami Kenya, kwa mara ya kwanza Rais Ruto ndiye rais wa kwanza kutengeneza ama kuanza kutengeneza barabara za lami ambazo ni za hapa Samburu. Sinaanza Samburu, siko hapa Samburu, na hiyo miradi mwenye kuleta na William Ruto. Mumeona watu wengine wale ambao walikuwa wamezoea ukabila, wale wamezoea mambo ya kuleta migawanyiko, ndio umeona wameleta kisirani na rais. Wameletea rais kisirani. Ati kwa nini unahudumia watu
bila kujali walipiga kura side gani. Na sisi tunawaambia uchaguzi ukiisha, wale ambao wanapata bahati ya kuongoza wanakuwa ni viongozi wetu sisi zote. Na kwa hivyo bile Rais Ruto alichaguliwa 2022, hakuchaguliwa na Wakenya wale wote, lakini alichaguliwa. Toskabosio kabiro mokonyi bumuraibu ense ya Kenya Rigathi Gachagua na bigo muraibu kiama ya DCP nigaesokire na komochia umuraibu ense na serikali ya Kenya Kwanza asokobeka hemiroberio yogo wake chaba chibesa echo chitari korengana neri chiko iye bengiana ne yense chinga ke choboigo Gachagua niga mochire gatia barai bali bakoma mochia buna nigo aborire habarai abasubati amaskani asate bile niga kogendia siasa choko ne kyankubwata ni ara bamenyi bonsi ense moyo rwanguro Mount Kenya. And the people of Kenya must know that Kasongo and his people wamenunua Delaru. Delaru ni ile kampuni ilikuwa na print pesa ya Kenya. Wameinunua. Fungwa. Inataka ifunguliwe. Na tuko na hofu. Tukiona vile Kasongo anaenda, ameamini ya kwamba ndio arudi kama rais, lazima ahonge watu na pesa. We are fearing as a country that probably he want to borrow a leaf from Daniel Arap Moi. In 1992, Daniel Moi printed money outside the central bank requirements and provisions. Akaprint noti ya 500 ilikuwa inaitwa Jirongo. Akahonga nayo watu, cost inflation that the economy almost collapsed. We want William Ruto to assure the people of Kenya that he has not bought Delaru to print money to bribe voters and cause inflation that can collapse our economy. We are very apprehensive. And we want people to be on the lookout. We want to urge the central bank governor not to allow William Ruto to print currency outside the requirements of CBK. Again, I said, and I want to repeat, the current supplier of currency notes to Kenya in Germany have not supplied for 4 months because they are being told to offload the currency notes in Mombasa, which is against the requirements and the arrangements that are in the contract. The money is supposed to be disbursed and delivered to CBK Nairobi. And the German contractors are apprehensive that probably these notes will be diverted for the campaign. Nimeona magavana watatu wakilia. Huyu wa Kirinyaga, huyu wa Nakuru, na huyu wa Embu. That I'm too hard on them, that I'm fighting women. That I have a problem with women. I have no problem. Everybody knows how much I love my wife. Everybody knows. Mpaka wanalalamika. Ati niko naye kila siku. I have tremendous respect for women of Kenya. And my support base is actually women. They pray for me and support me to the hilt. And I'm entirely grateful. And we have great women in this country. And we honor them. And in my team, I have strong women. The women rep Kirinyaga, the MP for Inavasha, the MP for Kipipiri. They are pillars of my leadership. What I have a problem with are traitors. And a traitor is a traitor, irrespective of gender. Toskabosio mwanchumo rigereria mugavana wa county ya Makueni Mheshimiwa nigaesokire na komochiga tia barai andamona bajumbe hase bunge anene ne bunge ya senator sokwanekia obukurumi chingaki chomorobiri bokurusi wa bisiku yo kabero mokonyi bumuraibu ensi ya Kenya Rigathi Gachagua sebona atebire yuno kogenda maminchaneri chiko nigo chingaki cha bodria ba Kenya kwanekia nkobeka bare emeroberio yogo chakomusira Dr. Stephen Kalonzo Musyoka seganga yae yokorie kergo kyo buraibu ensi hase ngencha sense media yo kwameria serikali nero murayo tabwatike mwakende yonsi. Gen Z revolution was a violation of our data protection. Because watu walifuatwa na masimu na watu wakapatwa kwa mtu. It's a fact. When I listen to
what Junet Mohammed said. People took money to violate the constitution, to remove Rigathi Gachagua. Watu walipatiwa 10 million. What can these people do to sell this country? And you're the man here who has not taken anybody's shilling. And when somebody stands up to speak, they say, oh, you know, Kalonzo has been in leadership for 40 years. The credibility that Kalonzo Musyoka has, you can take it to the bank. You can take Kalonzo to the bank, umweke kwa vault, upatiwe pesa. And that is the way to go. So Dr. Stephen Kalonzo Musyoka, hawa watu usishangae. They want to buy you. They want to talk about you. They've made you national agenda. Money wene. Kalonzo Musyoka was trending. Wakazima hata mataa. Because of this money. Mukono ngito. Na sensema ya maraiwe kia Wiper Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka magaichi nkuma kutarauna ni gari gite kubwaterana na serikali umuraibwense William Ruto niga esokirie na gutugutirare chinkwanicho hasate abire niga are negatia barai kurwa sensemeria yo kwamiria serikali erigo chia koine kibona mbache korenta amaonjoreria sobo chorio bonene bole bosio omwako gocha. Sasa mtafute vile mtaweka kiongozi na viongozi ambao wanajali maslahi ya Wamasai kama vile wanavyojali maslahi ya Wakenya kila mahali. Kwa hivyo wakati umefika, tumeingia mwezi wa uchaguzi, tumeingia mwaka wa uchaguzi. Kwa hivyo sasa Ruto akisema alikuwa analeta mkutano juzi afanye mazungumzo wa Kenya tukae tuzungumze. Sasa hata kabla ya kusema Wakenya tukae tuzungumze, anaanza kutoa uvumi ati Kalonzo anaenda kuungana na yeye. Imagine, simulisikia maneno? Watu wakapatikana na huzuni mkubwa. Asema sasa aliye tarajio letu peke yake, tarajio letu ameenda kuungana na Ruto. Sasa watu wakapatikana na huzuni. Niko hapa kuhakikishia mazungumzo ambayo mimi nataka tufanye na Ruto ni huu mwaka wa uchaguzi ambao umefika. Tutazungumza kwa kupiga kura. Tumuondoe kwanza ndipo basi tuzungumze. Wangapi anasema hivyo? Wangapi anasema hivyo? Waweke kidole ya one term. One term. One term. One term. One term. Kwa hivyo mazungumzo ni baina ya one term na wao wanasema two term. Hiyo ndio mazungumzo yanaendelea. Na walio wengi zaidi Kenya hii wanasema one term. Kwa hivyo msiogope. Malawi wamemfanya president wao one term. Botswana walimfanya wao one term. Na hata Ghana wamfanya one term. Kwa hivyo Afrika nzima inaongea juu ya watu wakishindwa na ufisadi na kukula mali ya wananchi. Na wale wanatumia, yani unachaguliwa wewe, ukae pale, ujinufaishe wewe mwenyewe. Chidagika emirongo ene ne ya mochi abutukiri goro yensa emo 19 chitigaritera gechinsa ibere chia bono butuko omwerio wemesema yakurwa ensoko ensa emo ekoroga chinsa isato ninchikore nakaiga tosange ayegane gatia yanda senchira yoboikiranu kurenda seboni gagenda gutwara burigirio bya wemero bya genda tasembeo yensoko ti Vin Mogoi Felista Ben kurwa studio yire chenko intonondigi.